Novi lonoto le Kristo me medo gbena mi le miapeto Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Dzidzɔtɔxe aɖe wònye be míagava kpe le evenyigba dzi be míagayi ɖe agbenya me. Eye míaƒe agbenya egbe ƒe ŋkekea eyi ɖe nyagblɔla ƒe agbalẽ eta adrelia tso kpikpi 13lia kɔ va se ɖe kpikpi 14lia. De ŋku ɖe Mawu ƒe dɔwo. De ŋku ɖo Mawu ƒe dɔwo elabena ame ka adzɔ nu si wògblɔ la. Kpikpi 14lia. Kpɔ dzidzɔ le gbe nyui gbe eye le dzɔgbevɔ̃e gbe la ɖo ŋui be Mawu ye wɔe abe ekeme ke ene ne amegbetɔ maganya nu si adzɔ le emegbe o. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Enu yi ke Mawu gblɔ la, amegbetɔ ɖeke mete le edzɔge o. Ta nɔvi, ne dzɔgbevɔ̃egbe va la, ƒu tame, nakɔ kafukafu kɔ na Mawu, ada kpene ɖe ɖe sia ɖe ta. Eye le dzɔgbenyui me hã, nagasɔ asi agada kpe ne Mawu, aɖo eƒe ŋkɔ ɖe edzi. Elabe Mawu wɔ esiawo katã. Alebe mía amegbetɔwo míeganya nu yi ke le vava ge le mía megbe o. Eva vana eme le míaƒe agbeme be dzɔgbevɔ̃ewo dzɔna eye ame siwo nye ame vevie na mí la, wova dzona le mía gbɔ be míaƒe amewo va kuna, míaƒe amewo va dzena afɔku, míaƒe amewo va tona funyafunya vovovowo me yi ke va nana be esiawo katã va kɔna mí dana ɖe nublanui me. Esiawo katã nana be míetsina nublanui me be míesena veve eye míebuna tame eye tame susu geɖewo va nana mí. Ye ame ƒomevi aɖewo hã wobiana wo ɖokui se be nu ka ta Mawu ate aɖe mɔ be enu sia ne wòava eme o. Mawu ƒe mɔ la menye míaƒe mɔ o, nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Mawu ƒe mɔ menye míaƒe mɔ. Mawu be yeƒe mɔ la be ekeke edzidzi fia le yi ke dziaƒo le ne anyigba la. Nenema ye yeƒe tame susuwo li. O dzidzi le mía tɔ gbɔ. Ta nu ɖe sia ɖe yi ke Mawu wɔ la, nɔvi, xɔe eye nada akpe nɛ. Nada akpe nɛ ɖe nyui eye nada akpe nɛ ɖe vɔ̃a hã ta. Elabe nu ɖe sia ɖe Mawu wɔ la, ya ye nyɔ. Efia ta fia le yi ke le nyagblɔla ƒe agbalẽ eta adrelia kpikpi 13lia kɔ va se ɖe 14lia gblɔ ɖa be de ŋku ɖe Mawu ƒe dɔwo elabena ame ka adzɔ nu si wògblɔ la. Ame ka ate adzɔ nu si ye Mawu gblɔ la. Kpɔ dzidzɔ le gbenyui gbe nɔvi, kpɔ dzidzɔ le gbenyui gbe. Eye le dzɔgbevɔ̃egbe la, ɖo ŋui be Mawu ye wɔe abe ekeme ke ene ne amegbetɔ maganya nu si adzɔ le emegbe o. Nɔvi, amegbetɔ aɖeke menya nu si le dzɔdzɔ ge le emegbe o. Efia ta ehiã be míasubɔ Mawu. Ehiã be le míaƒe agbenɔnɔ me, le míaƒe ŋkeke ɖe sia ɖe me, be míadzi Mawu ƒe mɔ eye míasubɔ Mawu
miakɔ miaƒe agbewo akɔ ade asi nɛ. Alebe futɔ ɖeke makpɔ ŋusẽ ɖe miaƒe agbe dzi o. Eye nu ɖe sia ɖe yi ke adzɔ le miaƒe agbe me la nɔvi, miaxɔ esia. Eye miadoe dzesi be enu si Mawu gblɔ la, ame aɖeke mete le edzɔge o. Enu si Mawu gblɔ la, ame aɖeke mete le edzɔge o. Esia ta nɔvi, ne ele fukpekpe ɖe me tom le gaƒoƒo sia me ɖa, ne ame vevi ɖe ye ku na wò ɖa, ne ame vevi ɖe le dɔ lém na wò hã, nenye be edɔyɔlawo ɖɔkitɔ gblɔ nɔ hã be tɔ vɔ la, fofo, nɔvi, dada, danye, doe dzesi be enu yi ke Mawu gblɔ la, be ame ɖeke mete le edzɔge o. Ke ne menye Mawu ŋutɔ koe le edzɔge o. Yesia ta, le míaƒe ŋkekenyuiwo kple míaƒe ŋkekevɔwo me ɖa, míadzi Mawu. Míadzi Mawu eye míaƒe tamesusuwo kple míaƒe dzodzro katã anye be míadzi Mawu. Eye míayɔe le míaƒe fukpekpewo me, alebe wòava eye wòaxɔ na mí to via Yesu Kristo dzi. Kafukafu kple akpedada yedze na wò Mawu to viwò Yesu Kristo dzi. Amen.